Ukuphila kwamasipilile wona izinyawo hawu so into yani esibhedlela manje bathi ukufunakala imali worayi alilali ziyafutha so mami inyawo lezapho ukuziqalisela nje kumbe uhamba mama nje obekhaya ngapho liyabe libhota lihamba hayi ngapha siziphilele mama hayi siziphilele mama siziphilele hayi siziphilele mama okuthumela hayi njengoba kuyabe into zakho nakuvalekile so ukuthumela khona kusuka kube nzima so labe lizafuna imama zami 500 yaba right wena bese lizama doctor phela hayi ku right mama omalwazana wena awuphilele ube sithi la ufuna ukulifonela nje sithi yey umama dala ngamcini amalwazana uyalithanda mama uzabuya mama yimi yabe ngimmisile ukuthi abuye ngapha yena vele sizo sakufuna ukuthi azohlala lani ngapha uthi ukuhlala nami ngasafuni ngapha uthi ufuna ukuziyakhela umuzi ayakhe indlu yakhe la bevuke esigojo esikutshani ndifuna ukumbingelela okay nkosikazi baba now sebuya yawo yes uziphilele kakhulu mama ngingamutsho ukuthi sondela mama sondela hayi izandla zakhe zimanzi mama uthi usawatsha usawatsha mama hayi kulungile mama kulungile zaphinda ndifonele so ngizalifakela lokhu ze ngizafaka 500 then libe seli ngizafaka 5 then libe seli lokhu zaselihamba kubona udoctor ngizumemba ngalinikeza omunye umuntu okurabha lamaphilisi ukuthi lani kunjani mama kube ngcono nami ngicabanga njalo makaza uyalithanda ngithi alithengele ichukela alright zamtshela ngoba zakalithengele ichukela alright mama hayi zamtshela okay unzima kodwa mama uyagula inyawo uyazi uthi ziyana ukuthi ziyavuka kalala but uyakuthanda umama hayi mama uyakuthanda so uyazi ukuthi bengicabanga nani ngicabanga akuzwa ukucabanga mithi awusakuzwa ukuthi mama inyawo zakho nazenza njani so ngitshelela musu ukuthi ziyavuka so sisakhona isidingo sokuthi ngibuze uyagula but uthi khona ufuna ukuyabona udoctor so benthe kuye mina uthe singamzamela imali ka 500 uzabe ezahamba ebona udoctor then sebesitsho ukuthi maybe kufunakala ini yabo sebecacisa so unayo yini le 500 because I hope awumtshela ukuthi uzomthumela imali le esendlini ngoba imali yami yokwenza imvelelana nini ukwenza imvele antu umama uyagula bona phela ukuthi uzoyenza njani but bese 3500 leyo lawo na before uma sithumezela umama uthatha imali yami uyithumezela umama ekhaya so mina bese ngihlala futhi nenwele zami zisona ngibona ukuthi uyenzani dinga imali uthumela umama ekhaya but uyagula umama manje nami umfazi wakho ngifuna ukuyenza inwele zami
bona udenza namba udinga imali nje amanye amadoda aphanele nje ukuthi ngithenza umthumelele 500 umthumelele 500 uyabubunga uyakwazi ukuthi awula imali la ya but sile mali endlini nxa sile mali endlini kodwa already seyinomsebenzi leyo mali angithi savumelana ukuthi imali yami ukuthi ngenze imali ngithi bengiloku endlela wonke lamalanga ngoba bengakatholi isikhathi manje bengisitshela ukuthi sasa nizavuka ngisenze imali so umethi imali iyekhaya but so mama egule emlazi inyama kodwa imali ngila yathi benza cover benza jump inyanga leyi ungathi imali la ngoba imali awula imali yami le ngithe uzomthumelela 500 ikuphi 500 yakho ulayo cha so mama agule kumbe yakwenzakala something kodwa imali khona akula lutho luzoyenzakala into nje kumele ukuthi uyenze manje ukuthi uphume phandle la uyedinga imali uthumelele umama wakhe ekhaya hamba esibhedlela unganje ukuthi uzothatha imali esendlini bese sala singela lutho so yabona abafazi bashintsha ama hairstyle each and every week mina kumele ngihlale ne hairstyle eyi1 for 2 months manje even i2 months seyikwana sokumele ngihambe ngiyetshintsha hairstyle sokumele imali yami khona ithathe futhi ithumele umama wakhe but emergency mele ukugula kamama anti emergency ngaku emergency mele ukuthi ngenze njani kanti usegulela ukufa yini ukuthi azakwanisa ukuhamba kodwa izinto ekhuluma umama amzalo omanzalayo kodwa izinto indlela okhuluma ngayo last year uthe khona uphupha umama ekuxotshanisa ngehloka nxa sengithatha ngihlanganisa wethu umama usamfuni wena vela ufuna uncedisa umama wathi uphupha umama ekuxotshanisa ngehloka ngathi watsho njalo kimi ngathi kumbe kuwumani umama ngeke akuxotshanise ngehloka ngathi watsho njalo wena awuzakutsho njalo kimi so nxa sengihlanganisa into zakho ngiyazibona ukuthi shuthi umama vela umfuni so ukuze ngibalekele lelo hloka so kumele ukuthi ngisebenzise imali yakho azange ngithi ubalekele ihloka but nxa singihlanganisa amaphupha akho asisaphikisana that okay umama kangixotshanisa ngehloka andalanga kuhle so cha ukuthi umama ngakuthakatha wena ucabanga ukuthi umama ngakuthakatha phela sokukhulunywa nguwe lokho azange athi uyangithakatha mina ngangutshela iphupha ngithi lokho sokukhulunywa nguwe lokho sengicela ukuthi yenze ifavor ngiyakucela ukuthi ngicela ukuthi sithumezele umama le mali ngiyami ukuyenza ikhanda lami kusasa ngiyavuka ngisenza ikhanda lami ekuseni amanye amadoda adinga imali phandle lawo nobhiza ukhuluma imali esendlini imali leyo inemsebenzi wayo ubona nje khona la endlini inomsebenzi wayo ngoba ifibe ingela msebenzi kuba yikho lana ngithi amanye amadoda adinga imali phandle phuma nawe edinga imali khona okuzokuthola uzokuphosela lapha uphume futhi kusasa khona uzokuthola uyiphosela lapha until 500 izikwana ubusuthumelela imali yangu khona ekhaya umama ke esibhedlela ungayibambi nje imali yakho so umama wakho asomama wakho wena umama masomama wakho